Assalamualaikum warahmatullahi di Bangkok jutaan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbantah Pak Ciwiro sebagai pasar lenteng terus kelangkong atas gabungan epon ngiring standby. Terpantau juga Bapak Tingkir sebagai dalang laus rengking ngiring standby. Terpantau juga Al Barokah sebagai Lugulu bersama Al Fadil sebagai Rakan Dejeng ngiring standby. Terpantau juga yang punya 76 Adesu bersama rekan-rekan di Sobuk ngiring standby. Terpantau juga Mas Ivan dari Batu Putih atas kelangkong atas gabungan epon ngiring standby. Terjukan semua wakili Bang Sirat sebagai Cemparing Dejem atas kelangkong atas bantuan nepon ngiring standby. Terpantaukan Bang Farid sebagai Partelon Dalaka Benasap Timur Lenteng ngiring standby. Terpantaukan Bang Rosi sebagai Dejen Polsek Pakong Pamekasan ngiring standby. Kira rekan kota Gelanget Telango Buluto Serengki Lenteng Tuan ya ter. Assalamualaikum Mustamiyah Cirebon Paceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Sabu Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung standby. Assalamualaikum Bang Firman. Aladin bergabung. Assalamualaikum Bang Firman. Jaka Manding bergabung standby. Assalamualaikum Bung Tomo bergabung. Assalamualaikum Bang Zen Menggela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbantah Bang Muslami Salam Mustami'ah Cirebon Pace sebagai pinggiran Kota Bogor ngiring standby. Terbantau juga Bang Rajib sebagai Bogor ngiring standby. Terbantau juga Galang Sabu sebagai Lembung Timur ngiring standby. Terbantau juga Waalaikumsalam Mas Andai sebagai Ekarai ngiring standby. Terbantau juga ini orang nomor 1 di Telaga Kendi ngiring standby. Terpantau juga Bapak Jaka sebagai Manding terus kelakong atas gabungan Epon ngiring standby. Terpantau juga Bung Tomo sebagai Karai mewakili masyarakat klinis Serang Teleman ngiring standby. Terpantau juga Bang Zen dari Bileborah ngiring rekan Kending Lukulu ya tore. Assalamualaikum Mbak Firman. Putra Petapan Ganding bergabung. Lenteng Barat Mas Firman, namanya Mamat, mewakili Jambu Monyet juga bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Putri Marengan standby. Assalamualaikum Amar dari Tua Labu ikutan juga standby. Assalamualaikum Mas Firman, Bang Zinul Betal ikutan standby. Assalamualaikum Bang Firman, Dul Wali dari Larangan. Assalamualaikum Pak Regen bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri terpantau juga Sarang Mas Yajon sebagai Maringan ngiring standby. Terpantau juga Bang Ades dari Rajun. Terpantau juga Mbak Mamat sebagai Lenteng Baru. Saya aktif selalu memancarkan Kolia 371 melalui pengeras suara sebagai Musola Epon ngiring standby. Terpantau juga Bang Amal saya dari Kending. Terpantau Bang Sinul saya dari Betal Barat. Terus juga Bang Dulgani saya dari Larangan. Terakhir Mas Regen saya dari Rombia Timur atau Sekelangkong dan langsung standby untuk mengikuti Kolia 371 sebuaran sebelum nama Nabi berdas takap saya Allah laku bisa tawaki boleh. Pengabsen pertama Mas Indra, terakhir Mas Regen saya dari Rombia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا،
أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته
نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله، أمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك ومنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وشرح القلب ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأعطه سؤله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد para sateja pendengar, para sateja pencinta setia kuliah 371, saya insyaallah satejen sami-sami muljaakin Allah mantar-mantar kengah tor tetap muljaakin, amin ya rabbal alamin. Wabil akhas sateja para kiai, para guru ngaji, makae kiai, sateja para ustadz ustadzah, para ulama, para fuqaha, langkong-langkong sini teni kuliah 371 ni are Jumat semangkin gak dintoh menabi pas leres ning tangkel 5 bulan Syakban 1442 Hijriah. Sejukan dasarengan tanggal 19 Maret 2000 selekor. Sedak satajana betenggaulah sangat mator sekalangkong.
cakanca sateje tandretan puteun kaula sateje seareli saya memperluas pancaran Gholiyah 371 saya pancar ulang melalui frekuensi banyak. Saya frekuensi epon 2 meteran dari Orari Benrapi. Seampun bukan banyak, seampun juga diperluaskan pancaran kain itu melalui RPO. Saya RPO Angkasa Bersaudara. Otabana RPO Maharani Group. Saya pimpin sareng Bang Dewa. Cukanan saya memancar luaskan melalui FM radio, melalui internet. Banyak saat hanya dek kaulah neka. Ning internet panik ning kim aja pun. Kita pun kula ning Santrios ni mungkin nyaman aplikasi mungkin ni aplikasi Santrios channel telepon 290 kangku kenging aplikasi intoh dah peneka kula kurang jelas. Kangku kenging aplikasi ke intoh kaula kurang jelas. Cek muncul ning kemah. Karena manabi ning HP Android kaisa manabi muncul aplikasi ampun ning Play Store. Ampun ning Play Store iki. Play Store, di Play Store. Tulisna Play Store, Play Store. Yang Play Store jaipun. Ledang kula sing tak tahu tulisan Inggris. Norok bayi mun Play Store ya Play Store, Play Store ya Play Store. Tulisna Play Store, Store. Menabi subuhi ke Isa cepon bisa sare ning kay maja pon ning Google ning Google ki Google atau Google coba gimana bisa lebih jelas khusus cakanca sebeda frekuensi si merengaki saos bisa tanya dek ke tukang absen sampean. Saya bertanya gimana dan gimana caranya ini ketanya ke tukang absen. Tukang absen nih Orari ya, nih sebelum kuliah nih kah kan absen dimin menibi nih 2 meteran ya absen dimin tanya sampai ke tukang absen sesatajana cukan dan gula ngator ki sekelangkong cukanan dek cakanca seareli melalui pengeras suara sesatajana cukan beton gola muljaaki. Alhamdulillah. Pagi semangken tengkula
paringin kesehatan, kesempatan juga engkau bisa nyabis, bisa hadir ya compok-compok seteja para pendengar engkau ngatoren abektah telok ajakan muljad dari Qouliyah 371 sambil asareng nyuun deka Allah antar muka seteja seede pae katan kaulah acabis dek setajana muka-muka parengna sehat parengna sehat parengna sehat masa nasihat cek lepah mau sena orang sehat cek lupa mau sena orang sehat solawat sehat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Maka solawat mau senang orang sehat. Si sesongkan tak nak pergi. Solawat ni ke sahabat hari semua aja. Oh kon baca bak tepak, baca bener. Mata solawat ni ke bebas. Lebih-lebih bulan Syakban mangken. Lebih-lebih bulan Syakban mangken. Banyak mau solawat. Kita tak usah nyari irama, tak usah. Tak usah nyari nada, tak usah. Lepas tekuk tasbih. Pas tekuk tasbih. Pah boler. Toro solawat sebanyak. Tuan kulak-kulak ngalak 1000. Dekik sore 1000 boleh. Ini awal pagi. Hari kita metoi temur wah. Dekik sore pun juga pada maghrib sebelum Isya baca salawat reng sehat. Baca salawat reng sehat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Pon sebu petong kali, pagi petong kali, sore petong kali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Alhamdulillah. Muka-muka tengkola mangki setajana para pendengar tetap dalam keadaan sehat, barokah, sehat, selamat, sehat, kor-akor, sehat tak tukaran, sehat tak sokeran, sehat tak sentiminan, sehat selamat, sehat jembar rezeki,
sehat murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Seepang keitan kaulah hadir dek compok manabi dalam keadaan songkan, manabi dalam keadaan songkan tak sehat, mentermuka sareng Allah subhanahu wa ta'ala si tak sehat si songkan, mentar tulia epa sehat sareng Allah, mentar tulia epa ringi epa hilang penyakit na sareng Allah, tertulis paling beres sehat selamat barokah terpas tuli mangki ibu kon tambah. Amin ya rabbal alamin. Penyabis dak setajana karena tak si kalia boleh kibakon kau le jabis dak setajana cuma tetap apa kita oleh ajakan telokan, ajakan tetelok. Kenapa sih ajak kakin? Tore pak apal kau sih. Pas sampai tinggal bodoh ajak nak kuliah 371 ya kebanika cepah tombuan yang idil mate arwah ini. Pertama kuliah 371 ngajak mabanyak adzikir dekat Allah. Ngereng mabanyak adzikir dekat Allah. Banyak adzikir dekat Allah. Selainnya banyak zikir, banyak nikai perintah Allah. Zikir banyak kebutuhan dan gula orang-orang Saudi ni. Kebutuhan orang Saudi. Zikirnya kebutuhan orang Saudi. Mun zikir kabutuhan orang kuburan kayak desa berangkat dari umum mah kata-kata bagus. Mun kelaban itu aki asampung gareng kubur. Nareng kubur tau tua. Timun beda mausan saya baca sebelum tua. Pas itu aki, ya norok katuan ni kawas mana. Norok katuan ni. Pas nompak tua dia kena. Nompak doa pasanan. Okay. Kalau pernah atemu tulisan ng ikitab. Kalau pernah atemu tulisan ng ikitab. Tulisannya siapa nikah? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fi dzikrillahi ta'ala khamsa khisalin mahmudah. Oning sambian deka songkunna dalam adzikir deka Allah Ta'ala, deka songkunna panika dalam adzikir deka Allah Ta'ala khamsa khisalin mahmudah. Wanapa badalema banyak perkara seepoci. Jadi kandungna zikir ni kan memang Masya Allah. Pertama pun awaluha anna fihi ridallahi ta'ala. Sepertama sangkuna panika dalam zikir
ridallahi ta'ala pun apa berdiri ridon Allah ta'ala. Jadi mun orang azikir orang seridai Allah. Mangkan Qauliyah 371 tak bisa lepas ini kema. Ampunlah tak bisa lepas. Qauliyah 371 ini tidak akan pernah lepas dari selalu berzikir banyak kepada Allah dan mengajak dekat pencinta, dekat pendengarnya untuk selalu berzikir banyak kepada Allah. Terus-terusan, sampung. Mula kalau tak laku caca melolo, sampung. Saung kunna dalam azikir dekat Allah ni kepada lemak perkara sepoci mak. Andi arti lemak perkara sepoci ni saya lemak ni ke mulja maksud. Mulja. Sepertama cepon dari saya lemak mun ning dalam zikir ni kepada ridwan Allah. Dalam masih tak payah cekakin. Dalam masih tak payah cekakin. Dalam masih tak payah cekak ulaban panjenengan saja kangku zikir sebanyak ada Allah. Sering ni dalam zikir ni kepada ridwan Allah. Jadi kangku ulaban panjenengan akan mendapatkan ridho Allah. Ya berzikirlah yang banyak. Azikir terlepas banyak. Supaya aku leban panjenengannya keteti orang selalu mangki ridwan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wathani annahu yazidu fil hirsi ala ta'at. Nomor 2, zikir mereka juga mempunyai kandungan apa? Manfaat raja. Yazidu nambahin zikir fil hirsi dalam semangat, fil hirsi dalam semangat, giat bersungguh-sungguh ala ta'ati atas banyak-banyak ta'at berbakti dekat Allah. Lalik tiga leban panjenengan selalu kendur lesoh. Apa jangan lesoh. Napa boleh solat sunnah lesoh. Kore bompong mangken ki tak jauh sak benan ni bompong ki tangke lemak. Tore kulaban panjenengan banyak azikir supaya semangat ibadah, supaya bekten ke Allah ni ke semangat bersungguh-sungguh ongkuan ibadan ma ongkuan meletak enteng lagi boleh deki bila lah masuk bulan Ramadan mak. Tore istirahatlah kulaban panjenengan dari kegiatan setak manfaat. Bila deki debat ke Ramadan, usahakan tore setak manfaat. Tore cek lakonin. Jadi make tek kontek nah usahakan kate kontekan saya bermanfaat. Tuh. Begitu? Begitu naru orang-rangin. Begitu? Orang-rangin begitu naru. Korek karang-rangin kia korek.
Roger harang-rangin kir. Dikiting dalebak ke bulan Ramadan. Kente si manfaat. Si zikir ni ka. Keng cuma tore zikir ni ko tu. Ko tu batak paungku mulai mangkin ni. Coba aja deki. Kegiatan Ramadan ni semangat. Ramadan ni penentu mak. Ramadan ni bulan Ramadan ni ke bulan saya muljaaki. Teristimewa aki dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali umat Nabi Muhammad bakal andi ukuran ketahun penting. Nabi selamat dari satu jenis kudaan sampai Nabi bisa berlatih latihan di bulan Ramadan bah sukses. Mungkin ngajar nyetir loh. Di bulan Ramadan tempat aku leban bayangan ajar nyetir. Timun sebulan penting ni ajar seongku nyetir. Maka selepasnya di bulan Ramadan nyetir ni bagus nyetir ni. Nyetir ni maapan. Ini mungkin dia buat Ramadan ni qalbus sanah. Ramadan ni qalbus sanah. Bulan Ramadan ni keaten tahun. Bulan Ramadan ni keaten tahun. Timun ni Ramadan ni keselamat. Ya setahun penting bukan selamat. Muni bulan Ramadan selamat. Ya seampun lepas dari bulan Ramadan pas persis setahun abita. Ya selamat. Alhamdulillah. Tapi mun bulan Ramadan lo selamat mak. Bulan Ramadan tak selamat. Ongku setahun penting lakon nemu masalah. Terutama masalah na aban ban pangeran nah. Langkong masalah na aba sareng Allah. Pah lakon nemu ba cuba lako. Pah nemu rokalero lako. Pah nemu la salah lako. Tinggal ban pangeran nemu salah ban pangeran nemu kalero. Maka ban manusia ni yang kebeda artian apa lah itu? Abak zalim abak kan aja kau orang baca ocahan laku sebenting abak torot orang sebenting abak torot orang ni nyaman ke ngaban odi ban siapa? Aban odi bi siapa? Aba odi ni kada remah amak. Kula si andi atengka pola se lebih manfaat ke orang lain. Apa nyari manfaat kan kepentingan pribadi na orang lain. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi indallah anfa'uhum linnasi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling bagus sama manusia. Sini nak, cik gula tak tahu tu dia paling bagus sama manusia. Dia tak tahu mak. Saya dengan bini urusan bagus tak bagus. Bini abak saya ni layar. Sambil jangan tak tahu kasih lebih bagus. Ingki pakun tak bisa nilai tibi mak. Yang bini rapi saya nilai Allah. Kimun bagus ya untung ngegeng bi Allah. Kimun coba ya pecalaka. Sebenarnya paling bagus sama manusia kimuku Allah anfa'uhum linnas. Paling kasih lebih manfaatin linnas dia ke manusia. Ingki
mesti mangkan saya laku bang tabang modal kepentingan pribadi. Cek maksa aki laku berurusan kelaban kepentingan pribadi. Karena abu atengkan yang dalam odi nikah tak ada lain kasih apa saya ala biakin banyak manfaat kau orang lain. Cek kembangan amodorotin kau orang lain. Cek kembangan abahayain kau orang lain. Tore bangu amanfaatna sebanyak selebih dari orang lain. Kita aku gangguan ketenang na orang. Saya aku gangguan kemaslahat na orang. Kini ketan segala. Bila lah hubungan ban pangeran lako nemo salah. Bila hubungan ban pangeran lako nemo kalero. Nika gampang mon ka orang lain bah tada kalero. Mon orang lain bah tada salah. Semoga tiap manfaat. Semoga tiap manfaat. Semoga tiap barokah. Yang kadang-kadang tak apa ngerasa ima kadang kengcet lakar budu nabe. Tepan keng budu nabe. Tak tahu ke hukum maroh. Tak tahu ke ator naroh. Cuma insyaallah bila tahu ke ator nah. Banyak pas ambu. Ngara apa nah. Enter ambu ambu. Iya cakanca breaker pun juga iya. Benih kunci mas sampean aja ke sekitar mun sekitar selamat dari sampean setek kontekan. Mangga montek kontekan saya rata-rataan. Kontekan rata-rataan kan mau di tengah atas ya apa sih? Mau di benda tangken, atau kok tepak tetangken tak seneng kesenger. Untuk kontekan ki lawan atau ke studio kedap suara, maka wahataran wah cerengnya sampean tak ada yang lomang lo siapa. Itu ada kebaik manfaat. Banyak kepentingan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh ni gini sah. Contoh ni gini sah. Kadang banyak orang andi buobuan. Kadang banyak orang yang buobuan, bu sapeh, bumbi. Kan po banyak kotor nama. Kotor nembi, kotor na sapeh. Arapah yobar bah biasa. Ini punya orang tak oning kan. Dan tipin kan ngobor romboh. Padahal saya yobar ilmu kandeng kan campur najis. Sampah yang di kandang itu kan bercampur dengan najis. Ya walaupun tidak di kandang dimanapun. Oh kan. Mangkan meneng sumenep. Kotor nareng kotor. Aman mak. Karena kotor nareng kotor, rambu-rambu nareng kotor maksudnya. Meneng semenapnya kan buang ke ruang, buang ke TBA. Buang ke TBA. Ada aman meneng disa. Oper disa wasaran aman. Kebet-bet angin. Meneng pong kampung, siapa korban seremban ngoper-ngoper kampuannya menenjandeng karai. Jandeng karai kampuannya man. Kino mah pok tompok no kotoran yang
kandeng ajam, kandeng embik, kandeng sapi, kandeng joron, kandeng selain juga kan. Sabuen kan, sabuen tompok. Abolong banjis najis. Kotorna sapi najis, kotorna embik najis, kotorna ajam najis, kotorna joron najis. Supaya aman dan sampean yoper. Napa sih jadi persoalan? Mun jadi mudarat ke orang lain, ya kokos sarua, kokosah, kokosan najis sarua kan, ya bener cet khilaf ulama, mak, cet banyak pendapat. Cuma bagi kita ulama Syafi'i, ya, bagi kulaban panjangan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini kata antara saja ini dalam kaul tebu asah. Sekarang itu juga dari kalangan mazhab Hanabilah dan sebagian yang mazhab Hanafiyah bahwa cepon anna dukhanan najasati ka asliha saungkunna wa'an najis ruah ka asliha pada ban aslina najis. Tidak sama, ya najis. Ya najis mak. Ini contoh nih kah. Contoh ke ngongguan tapi nih kah. Contoh ke ngongguan. Jadi contoh mun bahaya nak ada yang lain. Sini kalau maksudnya. Jadi ini contoh tak yang kuyir ya. Contoh yang kuyir. Tiba ngoper najis. Kampungna kandeng yoper apa ngokos apa entar sasaan becah. Orang kan kadang mau jemur itin kandeng dia. Ibu tibi lah kakan najis tibi je. Ini tak enteng ke din tibinya mana. Cuma membare mereka dinoreng. Torot nah. Nah, apa nasi torot? Sering gula ngupur kampuan nih kandang tibi. Torot, uang leleng dah kamah. Nah, sering sambian mau mikir putek sewanika. Kengre benare sampean odik ben siapa? Sering benih odik ning tengah atas. Namun odik ning tengah atas sampean sejeng kenceng je alakuan apa? Ajang ngrep kata sere benare siapa sih bang lo lang. Mungkin sampean tetangga sampean kini manusia, balang orang, pocur kok. Betetangga sampean kini ke manusia benih sipas sekor manusia si odi beda atoran tor manusia si odi ini kan ngangkui atoran. Lebih kita kuleban panjangan kau cak orang mukmin, kau cak orang muslim, cak orang Islam. Orang Islam ini beratur na benih bahatang teng ngarak batibi beratur na mangkana mun Kanjeng Nabi paringin Quran sareng Gusti Allah king Al-Quran to kanggo apa ki? Nah, macem-macem. Quran yang gue yakin gak apa, ibu aja melolo. Quran kasak tidak lain pegangan aku leban panjangan orang Islam. Sedima aku leban panjangan kau tu atoro ada napa kau tu atoro ada Al-Quran ruah manita ba'ahudaya fala yadillu wala yasqa cuma waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang seatoro Al-Quran selamat, orang seatoro Al-Quran bener, orang seatoro Al-Quran pocur, orang seatoro Al-Quran mulja'aki Allah, orang seatoro Al-Quran paju ke Allah, orang seatoro Al-Quran patuh ke Allah. Sebaliknya orang yang tak taruh ke Al-Quran, ya berarti tak taruh ke peraturan kan berarti. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pakun itu kan nin ben pangerannya kebesalan. Pakun itu kan nin. Ya, obar kampuan boleh aja. Cek biasan. Sini nah, kandang tibi.
Cuk kandung-kandung TV, kula ngubur-ngubur kandung TV. Iya tahu cerka. Tapi cuk saking sampean tak ngubur kandung masa uwak najis kini ngeleng-ngeleng kata tanggena. Kata tanggena tak kapeluan uwak kabeh ketikal pana, apa na tikal. Mun tatangkeun mangken ngubur kia. Pas entar kokos najis ni ke entar ka angkuya sampean saya jemur. Saya malarat jemur na boleh jeno jalan ngak mangken sekering malarat roa. Pahala ko nyesa sene kama. Pahala ko nyuceen sene kama. Karena bedena napa? Ya nikah. Kuwaan najis nikah. Mun entar kasasaan orang teti najis. Mak bisa teti najis karena hukumah menurut mazhab Syafi'i, sareng mazhab Hanafi, sebagian cabon mazhab Hambali, ini mazhabah, banyak jaipon bahwa dukhanun najasati ka asliha. Udah mamun lala falala genanga deh. Dukhanun najasati tining kuwaan najis ka asliha, paneka pada benajis, pada benajis. Timun najis iset tingaki najis, iyo wanu ni iset tingaki najis kian. Saya ngobu sapeng ngiding ya. Mereng sampean saya ngobu sapeng. Saya ngobu sapeng mereng sampean. Saya ngobu mbi mereng sampean. Pajaman dia boleh. Cek biasa nah. Mereng ki sampean pajaman. Saya baru ngopuran kampuan. Yang biasa namun Mungkin ajam tak yoper ya Pak. Biasa mungkin ajam tak yoper yang kok kekun paham poe pas itu tak kiri lorong palak pacur orang ni pas itu poe kiri lorong agenggu merasakan tak enak tak sedap orang lebat di lorong ni itu segia mak ya biasan sampean pok nompokan kotoran agenggu ka nyamanan na orang lebat. Banyak dia ini kun urusan dia meloloh. Naman reba boleh. Naman reba dia ya, naman reba kikir lorong. Arwah hak lorong roh. Maksud ring di tekul tahanan. Iya makin din sampeyan tahanan apa kun tetihan lorong. Pokoknya saya mah napa sebut di sekitar lorong, ini kan dahan lorong. Maka din sampean. Jadi orang mah pakun sampean tak oleh arah rosak, tak oleh akibat mudarat ke orang lebat. Gengain. Jadi mun sampai kada benika mak tulikin taren orang sandi reba. Naman reba ke lorong. Suruh arek kuah. Suruh ambuin baca cek tamenin boleh. Tak berkat kia ke sahape nama bisa haram nih kamu puna ganggu ka orang lebet dah juga kadang kanan kiri pas tamenin rebo kadang motor lebet dah mobil lebet terus melarat mak ingki asal lepna orang bah melarat kian tak ganggu nyaman. Dikorna jok ring di tanah-tanah adikku lebih tahu mak. Tapi mun ning teti pinggir, mun bude pinggir lorong, ni kita teti hakal lorong. Mungkin kamu lorong bisa ke manfaat bi orang banyak, okorna di manfaat orang banyak. Kecuali pun lah cet kira-kira berapa meter dari lorong cet orang pun tak bisa manfaat lagi tidak menikah. Kita masuk ke hakal lorong. Banyak nih kadang orang yang agak kontak kau ngampong ke lorong. Agak baik dak ondak ke roman. Pak ngampong ke lorong. Dek ondek ro apa nyaman? Tangganya ro tangga. Ondek kena ro kadang setung mun bola nakon. Nongkok ke lorong aro haram. Untuk apa jajanan ada kuning kitab apor wah. Sarana hasyana kitab takrib roh apa nyaman bayuri apa nyaman roh ya tu ada kilo disa ampun kena nih kisah beda
Le buka ke tapi. Engki. Teti tore anfa lindas ni ka tore. Pateti arte odi ka kuleban panjenengan. Teti mun kita selalu berbuat manfaat lebih kepada orang lain. Kuleban sampean bakal selamat kiamat. Terutama selamat dari ancaman Allah. Terutama kuleban sampean selamat dari ancaman Allah. Kayak ngain ni ka kule sekut namang kini. Namun rapon, lu namun ni temen ni kelar apa sih? Aku tu namun ni kir lorong. Sering tanah tibi ngerti kak, ngerti. Mungkin bisa ekuna akibi lorong, manfaat ke lorong, ni ketermasuk hak ke lorong, makidin sambian. Kan kenceran kia ke sambian kan, menyamandeng ajilan, menyamandeng. Kan suarga kia ke sampean. Mun sampean eta menin jedin tibi tapi agenggu kan. Kan tetap men sampean tak apa persis ning tegel sampean kan masuk ke ruang lorong. Lebih-lebih rebe kejero. Rebe sijero. Anu mun eta men kan nyalar bet roh. Nyalar bet. Entar ke lorong. Nah, tingtar ke lorong nikah ke lorong pon. Itu orang terganggu lebet sampian situ saka Allah Subhanahu wa taala. Sampian si neraka dek Allah taala. Engki tu sasampean. Tu sasampean. Ipadegi ya. Tukang ngobar kampuan ning deng-deng ora teng ate. Ngeleng ke tetanggane wah kok tetanggane ya bener tetanggane aja tandi sasaan becah. Tapi bauna. Heeh. Jangan ngomeni roh. Iya, mana yang ngobar itu pak? Mana yang ngobar itu pak? Makin yang masjid tak apa? Orang yang ngobar itu pak? Makin yang masjid tak apa? Ya, roh. Tak ganggu. Ben boleh aja berdepi dan apa nah? Antara makna dukhon ben makna bukhor. Makna bukhor ben makna dukhon yang dalam kitab fikih ni kayak caca, cek lain itu maksud. Mun si dukhon rose saya nyambi bahaya mun najis ngibah najis binekun ngibah menurut madhab syafi'i ka asliha menurut madhab hambali ka asliha sebagian yang madhab hanafiyah juga ka asliha pada ben najis tidak kasa biasa embo baca ngoperan mun yopera angkok kiwata gunung perbata gunung enggak ITBA sebenarnya kan mau neng kota ni kaman mah tadi beroper neng roman yo perisaun tagu ganggu ben boleh kita pate beda pada enggak neng itisa mana itisa aja neng sampah tisa ni banyak akompol bik najis pak sejelas mana akompol bik najis termasuk kina najis ni najis apa nyaman umpamana sok bodoh sing ngaki kentuk ke oleh ngopor anu jan kuda tak aja kenging tak kenging kelu soal kenging kini kangkep nomor 2 kelu manfaat tak orang kelu sampean ngopor kampuan keng tadi nyaman apa kagak tetangga ka sini lho semeneh kamu nemen rebe rong lorong. Jadi kan pas nyaman apa kareng selebat, kan kun nengen roh, nengen, tapi aten tak nyaman bako, nengen tak nyaman aten ada, dikot mana, makanya ke boleh kesampean meleoning, curing di gula tangan iya tahu jadin sampean, cuma tadi hak kelorong, sampean naman masa pas tepak pas nang kita kele sampean apa, tak ganggu kelorong, tak bengalarbat kelorong, nyabek dek Niki bisa os, walaupun tak ganggu, tapi nongkok ke lorong, hukum haram, tak boleh. Itu mau pukul lemak, itu mau pukul lemak kurang lemak, itu mau pukul berapa ya? Pukul 6 lebet sekat lemak kok. Oke, pukul 6 berarti kalau betok kurang lemak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
Ti Sengat teh orang sandi buah-buahan sapi siapa anggapang borobaran. Oko sanajis najis. Teti munang ko najis ka bareng becah iya teti najis. Mun kereng itu, mun kereng ulama ki beda ada buaki. Al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Kering ketemu kering apa nikah ulama tak ada khilaf, tak ada perbedaan. Mun pentingkan di hukum suci kering pada kering. Kelambina kering, najisnya kering. Sampean kelambina kekerin to meceng kering, ya ada najis. Tak najis kok. Jangan pada kering ah. Mun kering pada kering, pada kata ada khilaf, tidak perbedaan ulama. Mun tetap socek. Tapi mun mungkin mau dijemur mak. Kita kering kan ki becawah dateng bahuan najis dari kandang bah no nyolono entar ka kesasaan najis kape. Sandi sasaan jer ko tu korba boleh, socek boleh. Oh tuh. Niki bah nyaman bah torot bah yang kui bajang. Tompas make benjang bajang. Ungkur. Dapat ada macaca adalah. Dari zikir tapi ada kata nah di situ lah makanya mun zikir banyak artinya. Zikir banyak artinya. Hirsun annahu yazidu fil hirsi ala ta'at. Zikir pada kan nambahin kesemangatan ibadat atau taat Allah lebih-lebih nambah kesemangatan kangku ini kah. Ya cek boleh kuliah 371 kangku maung kuah sokor. Ngacek boleh kuliah 371 kangku ma bener ma tepak taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jika saya itu bisa disambung boleh laku waktu tor frekuensi sepada. Kemudian apa saya sampai aki apa tak akunah tahun manfaat dek aku leban panjenengan. Karena bila oleh si manfaat insyaallah selalu berbuat manfaat. Cuman mun leban panjenengan sekole sesuatu yang tidak bermanfaat, maka biasa kita melakukan yang tidak bermanfaat. Mungkin mun reng tak ngaji, mun reng butuh lakon tak kei manfaat ke orang, ganggu ke orang. Asok karena mau leban orang, tak setel kalau aku orang, tak nyaman kalau aku orang, tak gelem dak bener orang lain. Ini kira ngeding dalam apa? Ini tak nemu bener. Ini ben TV tak gelem nemu nyaman. Sekejap ngacaca orang, sekejap ngacaca orang. Minum kopi, ngerokok be. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna min yusari' fi ridak wa la taj'alna min khalafa amrika wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma kfina syarra adh-dhalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pencinta pendengar Qolia 371 sekali itu bisa ostimin kang kuwi are mangken mantar paring tetap sehat selamat barokah tor juga mantar paring lanjang umur barokah sampung boleh laku waktu tor frekuensi sebada selalu apa tetanggulan nyono sabora hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abalih ke telmah masing-masing. Kelima 6 telonit bermamanit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam